gomme motheletši wa mmutse community radio gona fa le go 96 tota number 3 FM le go ke bitšentše kgolo ka gare ga moago kgoparara wa MZRS nna ka leina ke morwa motšha maubane ke kakapa ya radio the pushamena le kgono ka gare ga pitša e kgolo yeo e kgabakgabago re na le Professor Moremi e le go ngaka ya borena ya setšo gomme re lebeletše hlogo poledišano ya seješo seo e le go hlopha boroko ka gare ga maphelo a batho ba bantši ebile mo e leng gore ba bang ba batho bawe ba tshwenyang ke seješo se ba ka gare ga maokelo ba bangwe ba tshwaregile ba le ka magaeng ka kapa mola ba bangwe ba le ka gare a ga dikagelo ba bangwe ba šetše ba tinietše ba ka kapa ba bangwe ba šetše ba ithobaletse boroko bo bogolo ka baka la seješo se tabakgolo e le go lwantšha le bolwetši bjo bja seješo ba bangwe ka kapa ba ikereya ba kukumogile dimpa bjale ka batho bao ba ithwelego ba bangwe ba sepela ke dilo ka maleng mola ba bangwe ka kapa seješo se se ba swara ka tsela tša go fapana. Professor Moremi o gona le kgono go netefatša gore setšhaba sa tšeekgalaka se ba le tsebo tabeng ye ya seješo a bea tsebe ngwanešo ka gore ge e le thuto e tla setšhabeng kore e tla setšhabeng jwale ka metsi a moela ka gare ga noka ngwanešo go anegelwa ke go tingwa ebile go kwa ga go kwelanwe o mongwe le o mongwe ga a itšeele ka tsebe a tsebe kapa a be le tsebo gore a tle a kgone go tlo abelana tsebo ye le ba bangwe bao mohlomongwe ba senago le yona a ka gore rialo e re ke amogele Professor Moremi ka gare a galane go la pitša tše kgolo tša MCRS letšatšing la lekgono letšatši e le la bone Professor Moremi malome kakapa radio le gona mongaka ke aperieta tšela tša mebale mebedi tša khala tše pedi ya ke jele ka brenduduma ya go bona tsa o jile ka bolale ka jesi ya ditaese kirawa Professor o tla ba rubele ka kapa bua le o ra nna bua ya no man ke jele ka tša bagalabe le gono ke a go leboga Professor Motheletši ku a ke ba dumediše ka mafateng a matelele ke dumediše mešate ka moka dikereke ka moka dibishopo baruti mangaka ga borena ka moka setšhaba ka moka ka kakaretšo batheeletši ba lenanego le legolo banna la pitšentše kgolo ka mo go apiang malome ka kapa di swere ke banna ka moo ke a le amogela ka moka ebile ke a le dumediša bana Professor o huile ka disego gore molato ke ke kole go thatatabeng gore ma 2000 mane ya ba riela banna bothata motho la ga a tšwafe go no re monna go monna dimpampare bothata ba gago a o nyako go gola we kana go le monna gore ke nneteng a no re monna o no mogola bothata ba gago a o nyako go gola o tlo gola ne kana go mo feta ka 20 years motho o mo feta ka 20 years ebile le diaparo tšeo di apereng di bile gona a seng ka belegwa ai di a bua malome ka kapa bophelo bo boima prof ya le kgono le Professor jwale ka ge o šetše o dumedišitše motheeletše kgole le kgauswi re lebeletše taba ya seješo mongaka ya seješo se ke šetšeng ke tlalositše gore ba bangwe o tla no kry-a ba sepela ke dilo ka maleng ba bangwe ba šetše ba no kukumoga dimpa o ka re ba imile ba se ba ima ba bangwe di no ba swara ka tsela tše di fapaneng jwale motheeletši ge a le kua gae ya o dipotšiša gore seješo se go bolelwago ka sona se na le mehuta e mekae ya tseni tabeng ya thata tabeng ya seješo seješo malome ka kapa se ya ka go fapana a ke hlalose so batheeletši ba tloga ba kwešiša
ge re bolela ka sejeso re bolela ka sehlare se leng gore motho wa pelo e mpe o se tšere a se bolediša gore ge se fihla ka gare ga teng ya gago se rie tše dimpe mo go wena. Dijeso di a fapana ka mokgwa wa dihlare tša gona ebile se a fapana ka mokgwa gore ge ba se romela mo go wena ba se romela gore se dire eng. Re na le sejeso seo e leng gore di-symptoms tša gona di nyakile go swana le tša ulcer. Re na le sejeso seo e leng gore ge ba se romela mo go wena ba go fa sona ba go fa ka nama. Mmereko wa sona ke go tla go tshwenya mmele wa gago ke gore target ya sona mo mmeleng se ya go lwantšhana le pelo, se ya go lwantšhana le sebete, se ya go lwantšhana le di-kidney and then se ya go hlolla gore o tlo o ruruge o kry mmele wa gago o tletše. Re na le sejeso se e leng gore ke sela sa gore motho se molaole ka gore ge o mong a bolela and then a thietšiwe sa moratišo. Re na le sejeso sela e leng gore malome ka kapa ke sela o kreng e le gore batho ba kgona go tracka ka sona o kry ba kgona go phekola mo leng gona ba kgona go tseba gore o kae o dira eng di no ya ka go fapana dijeso tše di a fapana. Mara sejeso ke sehlare se e leng gore motho ga a se tšere a se bolediša bošaedi and then a se roma gore se tle se dire eng ka gare ga teng ya gago and then sa fihla sa ria ka mokgwa o gore sejeso gantši se berekiša ke batho ba pelo tše mpe. Sejeso se berekiša ke batho ba pelo tše mpe mongaka. Sejeso se jwale ka ge o šetše o se hlalositše kore o mongwe a ka go ješa gore o morate kudu o mongwe a ka no go ješa go gore o no ba le selo ka mo maleng se be se felletše se go ja se go bolaye. Ke a lekwa mongaka. Wa tseba taba ya sejeso ye ke taba e thata. Sejeso se tsena jwang mo mothong kore ge ba go ješa ba šomiša eng gore sejeso se tsene mo go wena? Ge ba go ješa ba šomiša dihlare or ba ka šomiša sejeso sa metsi. Sejeso se a fapana ke mo re re nako ye ntši motho ge a ya modirong e le gore modirong o e leng gore wa gona wa kwa re letswalo la gage le ya mmotša ra ska ja. Re na le sejeso se e leng gore ba ka go tšhelela sona ka gare ga dijo. Re na le sejeso se e leng gore ba ka go tšhelela sona ka gare ga metsi. A se gantši sejeso ba ka go gatiša sona. No, sejeso re bolela ka nto e tseneng ka gare ga molomo. Mara e tsena e le taelo ye e leng gore e rumilwe or sehlare se se rumilweng gore se tle se phete se se itseng mo godimo ga mmele wa gago. Ke ka mokgwa se tsena ka dijo or ka dino. Go ka kgona prof ka baka la gore ka nako nngwe o tla kwa ba reng o gatišitšwe sejeso se ya kgona go tsena ka mokgwa wa go gata. Nna ke na le 13 years ke le ngaka. And then a sanka ka gahlana le sejeso sa go gata. Go ya ka tsebo le experience ke neng le yona. Motho ge a gatile o gata sefola and then sejeso ke ntho ye tseneng ka legano or bothata bo bong gape bo e leng gore bo ka tsena ka thobalano. Ke dilo tše pedi tše e leng gore sejeso se kgona go tsena go motho. A se gantši ba ka go gatiša ba re o jile sejeso o se tšere kae o se gatile. No. Ke a go kwa prof. Sejeso se ge ba šetše ba go jišitše mohlomongwe ka sa go ja kapa ka sa go nwa. Sejeso se gore se kgone go bereka gabotse mo mothong se fetoga eng ge se fihla mo go wena? Sejeso ge ba šetše ba go jišitše sona malome ka kapa gabotse sejeso kgale batho be ba se šomiša bjalo ka slow poison. Mmereko wa sejeso ke gore ge o fihla ka mogare ga teng ya gago se je ditho tša mmele wa gago gannyane. Ke se ke hlalosang ke re motho wa neng le sejeso
ko ola o kreng e le gore sebete sa gage se a jega kore di-kidney tša gage di a faila pelo ga e sa pompa gabotse kore seješo mmereko wa sona ka mo mmeleng wa motho ko go tlakatlakantšha ditho tša motho gore di seke di a bereka ka mokgwa go swanetšeng ka gona gobane molao goba ke re morero wa ge motho wa go ješa seješo ke ga a nyaka go go bolaya o ka seješe motho seješo o re o nyaka go no re o no mmona gore o tla reng seješo batho be ba se šomiša kgale bjalo ka slow poison seješo ga sa loka go šala o le motho o tšhelela motho o ra re wa mmolaya gabotse wa mmolaya o ya ke a lekwa prof ke a lekwa ka lehlakoreng la batho ba bomme mme ge a šetše mohlomongwe a jišitšwe ka mokgwa wa go ja kapa ka mokgwa wa go nwa mme a ka kgona go ba mmeleng mme a ka kgona go ba mmeleng mara go ya ka gore sejitšho se ba mo fileng sona a se sela se tsamaelana le gore ge se fihla ka mogare ga teng ya motho wa mosadi se tlhole nthola re ibitsang gore ke mootlwa mootlwa ke taba ela gore mosadi ga a thoma re wa swara mpa ga ge ya phumega mosadi ga a thoma re wa swara mpa ga ge ya phumega ke mo ke reng sejitšho se se ya ka gore na ba se hlamile ka dihlare tša mohuta mang go ka kry e le gore ba se hlamile ka selumi se segolo selumi se sennyane ba hlakantšha le meetlwa ka gare gore gore motho o tlo berekela go phela re popelwa ka ya baba ke ne di-fibroids ba di cleaner gwa no tswela pele tše dingwe ya no mela because bothata bo bo leng mo go motho bo ka mo gare ga teng ya gage go ne le nto e zwalang dilo tše di sa nyakegeng godimo ga mmele wa motho nako nngwe se kgona go dira gore popelo gago e boala ganyane o tlo feletse ba intšha popelo gobane se ile ge se romwa ba re monna mola o yang go bereka gona re nyaka go bona motho a sa bele ngwana ya ne prof ke a lekwa mongaka wa tseba ke a lekwa kgoši yaka seješo ge motho a šetše a jišitšwe prof motho wo kapa seješo se bonagala ge šetše se na le nako e kakang se le mo mothong gore se gona mo go yena seješo mo mothong gantši o se kwa ka tšatši la mathomo mara ge o ka se tlogela ka letšatši la mathomo se tinyakela madulo se go tlhakatlhakantša mmele ge o fetša go ja seješo a go kgonagale santse o hlatše o santse o file disi kore santse o ne o fila go lapa or santse o bereke ke mala gore se tinyakela madulo space mo se nyakang go dula go ge o ka bona o ile modirong wa re go o tloga mo modirong wa bona o hlatša o e tswa kodumelentšhi wa bona o no tšholla yemelela o nyake go tseba gore na nto be go dišitšeng yona e nyaka madulo or e be e tswa ka nako yeo na prof ka baka la gore re sepela mediro mo ka nako nngwe o tla kwang ge motho a boa modirong kae a nne le bothata ba go tšholla ke moka o tla kwa sebakeng sa gore motho a nagane gore a ka no be a jele wa tseba o tla kwa nagana gore aowa letsogo la motho la a hlabileng kgomo a le gabotse napile taba yela ya letsogo la go hlaba kgomo e timeletša taba ya gore motho a be le šedi tabeng ya gore a ka no ba jišitšwe o e beya gabotse malome ka kapa seješo ge setse se fihlile mo go wena se go lebadiša dilo tše dintšhi nako nngwe o no re o re ke bola ke mala mmele wa gabotse ba re no mane go no mongwe tswa lekhung o fetile fale then o tšea tabela o no e beya bjalo gante o ba ka gare ga bothata go ka kwa o ile modirong wa re go boa wa makala e le gore mmele wa gago o fetogile seo se ra gore go ne le nto o e jeleng e seng gabotse se nyakwana le mmele wa gago e ka ba ke letsogo la motho eya ba tla go botša ba re mo e be no ba letsogo la motho a hlabileng o ba a se gabotse o be a e tswa go robala gabo semangmang ka nnete mara gabotse ka molao go o ka re o jile dijo tša modirong tša pitše kgolo wa re go o fitlha gae wa makala o tlakatlakana ya melela go tloga tšatši leo gobane seješo ka kapa ge se ka nyaka space ene sa se kry-a sa dula go senyegile mo go wena wa tseba prof le kwagala gabotse mongaka ke le kwa ka tsebetše pedi ebile ke dumela gore le motheletše wa lekwa kua gae na ge seješo se e re ke re na motho o kgona go belegwa le seješo no
ga go kgonagale ga go kgonagale sejeso motho o mongwe le mongwe o te jela sona o ya sejeso kampane motho a re ba mo file a robetse e seng gore sa le ke ija ke sa le ka mpeng ya mme aowa O ya. aowa sejeso motho o seja a ipona ore ba mo jesa a robetse ya a e swane le ela o kreye ka nako ye nngwe matšatšing a bolekgono re a di bona o kreye motho ba re o ne le sejeso e segala motho wa gona ba mo pitla mo go tswa nto nngwe koto ba re sejeso sela se tswele no ae o ya ya no ya namella professor ya namella na ge se šetše e le kgale se le mo mothong sejeso se ya na go bonolo go se alafa ga se bonolo o ga se bonolo ya ga se tšo moroba ke rata go tsebiša batheeletši le babogedi kgole le kgausi gore sejeso ge se tsena mmeleng wa gago o se tlogela mengwaga e metelele se a gola se a ja ka mogare mohlang wena o re o ntšha sejeso sela o feleletša motho o gona le ga kapa o mmona ntšha diphisana tša dinama se bontšha gore se jele mo go yena se feditše wena o tšea gore ke sejeso sela se a tswa kgane that's why sejeso gantši bakgalabe ba rata gore sejeso se nke re se alafe se tswe ka fase go we ya ntlong ya botshwela mare lebaka le legolo ke gore be ba bosane gore ba rone sejeso le kgono ba re ba go kapiša le kgono ba lwa le sona e le ge ba leka go alafa tše dingwe tša ditho tša mmele mo go wena ba go fa ditaelo tša go thuša bosebete bopelo bo mafahla boengeng ba leka go aga mola gomme go ne le taelo e swereng sejeso se e se bea plekete gore go ye kua ntlwaneng se no tswa se tswe ka moka se fela ke ka baka leo o tla kry-ang ba re netefatša gore ge o ya ntlwaneng ya botshwelo mare o dithušetše ka gare ga sekotlelo goba ka gare ga pakete gore o kgone go bona ntwe o intšhitšeng gore na ke eng ya mohuta mang go a kwagala prof ke tsela efe yeo motho a ka bonang kapa go tseba ka yona gore jwale gona ke fodile sejeso se tswele ge sejeso se tswele motho mmele wa gage wa boa o thoma go gaina weight ya gage ya boa a sa ba le bothata bola ba dimpa o kry dino berekela go duma ga a sa ja gantšhi mmele o sa kokotlele a e sa le ele ya gore nakong o no makala e le gore teng ya gago e no tshopagana so sejeso ge se šetše se tswele mo mmeleng mmele wa gago wa o fila a o sa lapa mmele wa gago o phela o le gabotse kudu ge o šetše o le motho wa ntate ge sejeso se tše se tswile mo mmeleng wa gago o thoma go tekwa le ge o eya mola go mokgekolo gore no man mo o ka re bjale ke nna ke buile bjale ke ka mokgokeleng ka gona ke thoma go tšhentšha ke badimo no le a kwagala mongaka le a kwagala a re tshepe gore thuto e ela jwale ka metse ya moela ge a ela ka nokeng prof pele re ka ya megaleng mongaka go ka be go ne le seo mohlho mongwe le ratago go se tlaletša mo godimo ga dipotšišo kapa dikarabo tše le di hlalositšego pele re ka ya megaleng mohlho mongwe le rata go ne le seo le ka rata gona bana ba ka sona taba ya go nabaši taba ya sejeso ke rata go tsebiša batho gore sejeso se gona batheeletši le babogedi kgola le kgausi mo baleng gona ba swanetše go to tlhokomela kudu ge ba e ya medirong ba seke ba no dumela motho a ba fa dijo ka plate ya re swara o je a sa tsebe gore motho dijo tšeo tswa go di tšea kae batho ba gabo rena ke rata go ba tsebiša gore sejeso se kotsi kudu go tšhellwa ka gare ga dino go swana le ge re le mo e leng gore go thabile gona re no fela o enwa o fetša mofa ola gore tšea le wena o nwe sejeso se gona baswa santše ba te tlhokomela sejeso se a phela ge ba ka se tšeela fase se sa tlo go batša baswa ba bantši a re leboga professor motheletši wa Motse Community Radio le babogedi ba rena kgolele kgausi mo le re bogetšego le gona letlakaleng la Dr. Mremi le letlakaleng la Motse Community Radio tsena gona fao magagešo le re theletšeng le re bogetše lena le ka beng le dula bokgole ka baka la gore ke a bona mo go na le batho ba re theleditšego ebile ba re bogetšego professor ba le ka bo Pretoria o mongwe šule o re ke mabopane o mongwe o Botswana
o mongwe o re ka kapa ke Lesotho o mongwe o re ke ka mola ka Lightenburg ka Mashishing gomme re ya ba leboga ka moka ga bona professor batho ba e le go gore ba kgonne go tseba gore ba swantse ba thieletse sealemoya gore ba tle ba ithute ka taba ya sejišo re ba leboga kudu thego ya bona re tloga re ya mogela malome ka kapa ya re tloga re thabela kudu le go feta a ba ithute baswa ba tsebe gore go wa bona sejišo go etla go sija letswalo modimo o file motho mo mongwe letswalo go na le letswalo le le go botsang gore dijo tše o seke bo wa dija ka nako ye nngwe o kry-ile gore o rutšea dijo plate ya wa boa o e topa gape it's a sign ya gore plate ntho ba nyakang go go tšhelela yona ka nnete ya professor ke kgopela gore ke pote ka fa ka mabenkeleng ka fa ke moka ge re boa re tope motheletše go 0648582771 0648582771 e šita letlakala la WhatsApp line rena le gona le ya šoma gona fa le go 0648582771 tšwelampele magagešo go tsena gona fa le go Dr. Moremi le letlakaleng la Facebook ya Mutse Community Radio Station 963 ke gona fao e le gore re hwetšagala gona letšatšing la lekgono ge le ga jwa le gona e re ke no pota gona ka fa ke re wena makoti a nke o re fie e ka ba setšhupje sendau sepedi le sekereke ga se tšona fela gape o thuša le ka merero ya tlhabollo go basadi le baswa yena o hwetšagala house number 23 ga matlala a ramošebo kgauswi le letamo marble hall 0405 ge o nyaka thušo o ka letšetša morena malefo go 072 133 6761 goba professor D Moremi go 079 170 9862 professor ngaka Moremi tloutša baroka molaetša o bohlokwa go borrakgwebo potlana ana o nyaka go godiša kgwebo ya gago e ka ba kgwebo ya gago ke ya car wash barber shop hair salon spaza shop goba bakery goba o rekiša dijo photographer goba ke kgwebo ya fruits and vegetables corner goba ana o rekiša dikgogo dipudi goba dikgomo bjalo le bjalo wena tsebiša setšhaba sa geno ka go ipapatša go Mutse Community Radio Station e kgokaganya le lefapha la dikwalakwatšo la MCRS go nomoro tše 072 916 0410 o hwetša tshedimošo ka botlalo gomme o ipsene ka go bona makala a kgwebo ya gago e golela godimo molaetša wo le o tlišetšwa ke Mutse Community Radio Station Marketing and Sales Team MCRS, your friend to rely on. Tša kgolo le ye nnyane gore na di a swana ka gore ba rena ditaba tše kgolo le tše nnyane theletša lenano la ditšeng tše kgolo ge o fetša o romele bothata bja gago ka nomoro ye 066 070 3413 a re kopane go pitšeng tše kgolo mošupologo tlhala bone iri ya senyane o fitlha iri ya lesomepedi bošego right motheletši wa Mutse Community Radio gona fa le go 96.3 FM 0648582771 metsotso ya šupa fela go ikela go ere ya lesome ke gore 20 amena waka kapa we ka kapa man 7 minutes before the hour 10 o'clock. A di nomoro tša rena tša mogala 064 858 2771 064 858 2771 owa di a kwagala ka kapa 064 858 2771 064 8582771 oh wa di kwagetše
ka baka la gore nna re di tlwaetse re no re 0648582771 ke moka wa kry-a o mongwe di mo fetile ka pele a re ke a swara mona ngwa le 0 ga bua ka kapa o ne o feta o ngwadile 7 batho ba modimoeng jale ke tshepa gore dikwagetse ga botse ke ya go leboga landsman or landsman ko wena landsman ke landsman or ke landsman a mara ke landsman man landsman re ya leboga Kenny 0648582771 ke topa motheletši wa mathomo gona fa MCRS dumela Hello. Thobela Hello. Thobela Hello. Thobela hello Hello. Thobela Hello. re a le kwa le Hello. au bat re tla tšea o mongwe ke ena a tla re botšang gore bothata bo ne le rena ka mo go ba bone le ka kua go bona na 0648582771 0648582771 MCRS o mo moyeng dumela MCRS dumela MCRS o mo moyeng MCRS ra go amogela imatota 0648582771 0648582771 MCRS o mo moyeng dumela Mo motšhela kae? re gona rra lena wa rra Ona. aga le re kwa ga botse ka mowe Mo founung wa kwala go buleletse mo radio mara mo founung wa kwala total. mo founung a ke kwa galeng Mo nke ke dire se sengwenyana profo e re ke dire se sengwenyana man mara ke a belaela nke ke kwe o MCRS o mo moyeng dumela a re gona rra lena le re kwa ga botse mo founung wa tsore nna ke le gale radio ga ke berekise jalo ke go tlhaloseditse go e sa ke le di-asset le re kgona go kwa ka mo gare ga tsena then go ra re go kwa ka mo tseleng e mare ke bolela le wena ka founu ke go theeleditše jalo go ra re tlo kwana ino swana dilo tseo di apereng ka tsebe sa o fele o kgalema batho re no tima radio mara go tshwere founu tse pedi then o fakile di-asset le ka mo tsebe go berekisa founu nngwe le go ka se le moyeng ga go no re se ka kwana ke re tshwana le dilo tseo di apereng ka mo ya ke ntho ke fele ke ruta batho gore no technology ke ntse gore ba se ka bulela radio ka re bana ba le difounu ka malapeng at least a tse founu e a tšhelete ka yona ka mo a time radio o tlo kgona go tekwa ke bolalo ya sa ke a tekwa ke ka mo tsebeng ye ke a tekwa le ka ntate professor ka mo molato a gona ke tonna go namelela thaba ba di bua re jesa jale ke to tsega ditabeng ye nngwe ntate maobano e boletse jale sepedi se mosadi wa lešata re moagela thabe lešata la gage le molapo wa noka ke ke fetola ela gore ke nnete ma 2000 ba tla go manya monno mogolo wa mpatse ko nna be ke nyako go botsiša mane tabe ya feleše gore na go a kgonagala go tshwana le ga ke ya menyanyeng ka re tlhore ba ba e bolela ba le gore pitse kotokote le kgollo re nyaka processa batho ka moka ba ka no re nyaka ntate maua nna solanka o ka tla mo wa ja ntse ba go ngathanye kwa morago ka re nna ga re sa tepala rena batho ba re sabileng ka setse o santse re ngwathele ke mosadi ya gago o monyetse ya o disetse na le mang a kwa sepedi a se dimele go ya monyanyeng o le mola kgoro mosadi ya gago o tilanere ka molapeng o mo tlhabisitse wa tla kwa go ngwathele nna tla go fa o ne o tsa plate po motho molomong jale be ke nyako go botsiša gore na go a kgonagala gore ga ba tseba gore phatlhamotlha ka wetse ke ya mo ga matlala go le monyanyane ba tseba difamily gore ke tla ba no tšhana ko pikeng jelana gore solanka ke tlile setšhaba fele ga se ka ba million mara nto le sora nna ke babedije nne a ke theeleditse ba ne go e le ka mara yeo ga e kgonege seješo se se ba le maatla ke sa plate straight ye tlang go wena phatlhomošo le diatla
and then ge se tla mo wena ile sa plate te go ra re motho o tla ba se sera se ntse ga potle ga tshela ona plate te ke ka mo steady se re monna ga nyetse ntate maobana le mme maoba a solele ke kwa ga ke ka baka la gore ke se tele monna jwale ke re ruta banna gore ke nagana gore o le monna wa ile motse mo la go le menya wena o ya khoronya banna le mme o tlo mme ga le kwa re ruta le bona koti ba bamsa ke gore ba tsebe gore ga se ka hlabile ntata le mola khoro yena o sola kwa a mone re tshaba tsona ke tsa gore o la tlo ntsha ka potle a tla tshela mo la ntata tsa kra bothata ba le gore ba lebele ke bophelo bo botse ba ka molapeng a bona ke o bolela ga botse mmere kwa makoti go go shireletša maga tšagwe ntane sa bobedi tabeng yone ya selesho go ne lesho tse ntši ke bona batho kry-a ba tekgama ba tepola ka le nna o mongwe wa ge ile a fetsa dije ke bophelo mara e re nyakesise ba tsera re o jele plate gore no ba bolediša gore no re nyaka gore o fete o tekeela bophelo mosomo o tekeletša gore mpela ba go lesiteng yona mosomo o thule ke kolo e kare batho re boloka dipota nako tse ntši ke ka mo ntate maobana fela a go ka mme o mongwe go ne banna ba go bala dikuranta nto e ke nnete kare a ke re ka ba tšea motho ba mothebotse ba le boloka wena ntse o le process o bona gore ka mo ke kota ga di nyake wena ke o ka se bolele mara so ra o o ka se bolele ka gore a ke re jale ke tša batho o ka re wa bolela ba tla re o swaregile jale mara batho ba bantši re boloka dikota kare o fetse go boloka motholo o sa tshela ba bangwe ba mmona motholo o sa boa ka mo gae o tlo tlaiša jale re nyako o tseba le tsona leshoke ba kgone go se bolediša gore re nyaka gore process a tetšeele bophelo gore a thule ke koloi re bonang kare o thutse ke koloi gane ke ntwela e leng ka molateng kare yona re a di tseba dileshoke gore go e ya kua ba bangwe kudu ba bantši ba ke ba tsebang ba re ke di-asma kere re seja se go gama mo mogolong ba go fa ntwela go botsetse gane ke selesho a ke re seješo se ke sehlare se se boledišitšweng se se romilweng gore se ye go phetha se sengwe mo go wena kore seješo se kgona go boledišiwa gore ge se fihla se go kgame ge se fihla se kitimele kgopolong se go latlhiše mogopolo ge se fihla se go rie gore o no sepela gausu le ditsela ko gore se ya ka gore motho e leng gore o go file sona gore o seje o se laeletše gore se tle se dire eng mo go wena gantši se sepela le thokolosi be ke nyako o botsiša e mongwe ya masale ke tsheletše motsheletše kare process ka re lebela le badimo le ke re ke a go tseba o sa le motswa ke ile ka phela le mokgala yo mongwe gore a mpona ke phetse sebaka se se telele so furugo ke ya modirong ke nwa mohlapologo wa ka kare mohlapolo ola wa fiša gore le ge motho a ka tšhela selese ene se kgone go bola ke mohlapologo gore no le gore le yona ke nnete ya thusa a ke re mohlapologo o tlebele wa gago mohlapologo wa mathomo go bereka wa mathomo wa go tsoga wa mathomo a ke ke santse re rute batho gore no ba itšhireletse go bona gore pleke o yang go yona nkare ga o face and then o no tsoga ke re kwa gago ke nagana re ntse e leng ya gagwe e ka napa ya go tshwenya thata gore ntse ngwe le ngwe e ka tlanye dino ka baka la processa batho ba fela go sathane ke bo bontšhi ngwana ko montšhi difemele tša gorena di a fela and a so ra re eme ka maoto re a tseba re ke dilo tša batho ke o no nwa moroto o fetša wano ultramel ke seješo sela se a phatlalela same time jale re leboga ya gore motho ga teko a se ka dula nako e telele kare batho ba bantši ba dilešo nna ka mokgoto ba bone ba tlhokoseditše ga gone wa phelang kare ba dula nako e telele ke le no re a leboga ntate phahla mohlaka re a leboga 0648582771 re lenane go nna pitšentše kgolo motheletši wa motse community radio re na le professor moremi fa a gomme re lebeletše taba ya seješo re lebeletše taba ya seješo motheletši wa rategang wa motse community radio 0648582771 0858582771 e šita le whatsapp line e gona e ya bereka le ka romela go yona gona fa le go 0648582771 all right okay MCRS mo moyeng dumela MCRS dumela MCRS mo moyeng phahla mohlaka o tsene jwa
0648582771 e re ke kwe motheletši o mongwe ge a ka se tsene ga botse ke tla bona rena ke dia jwang gore re kgoneng a go ya moyeng 0648582771 0648582771 ke nomoro ya ka mo diphapošeng kgaša re live motheletši gona fa le letlakaleng la Dr. Moremi le letlakaleng la Mutse Community Radio Station 963 ke gona fao re lego gona ka mafaratlhatlheng gore o ka a re bogela ge ka ba mohlomongwe 96.3 FM ga go fitlhelele go ba mohlomongwe o nyaka go bona gore na ga botse Professor Moremi ke mang ka kapa ke mang MCRS mo moyeng dumela MCRS dumela bothata bja gago ke bothata bja rena re rarolla mathata ka moka dipitšeng tše kgolo le ka kapa ya radio mošupologo go fihla la bone iri senyane go fihla iri ya lesomepedi bošego gare. You're listening to MCRS 96.3 FM, your friend to rely on. Yelewe Kala mafufura namela Kala mafufura namela bakhala Kala mafufura namela Kona lilo jelaria namela bakhala Kona kama shala ntweji bakhala Rochela yanda mela bakhala Ye mafufura mpuluwengi Kona rochela yanda mela Aho Nintola gali ulu Nintola gali ulu na wala chubanyana Nintola gali ulu na wala chubanyana Kona mafufura we Kona lilochela lianda mela bakhala Yemuliwa we Murata pale lisu mukhalajwe Nasi pale la marna baba shewukalita la meiti Yemuliwa we Mafufura shiali hanamela Mafufura hanamela makhalajwe Mafufura namela bakhalai Tile tete Lala murata pale risusi pale la bana baba shewukata la meiti Paremba ntola galulo baliveri Elanta ya moya Elanta ya moya murata pale Elanta ya moya Elanta ya moya murata pale Naelewe sintuele buka Afrika Nabaituwe chibakhalagwe Parekisha nyaupese kia bukilo nomasu Kala mafufura namela Kala muliwa bulela lilikubuli twemeti Kala bulela lilikubuli twemeti ngalinaka Elewe mafufura namela
Tona mafufura namela Tona mafufura we Mafufura mpuruwe Tona we Tona mafufura we Tona mafufura mpuruwe Tona mafufura we bothata bja gago ke bothata bja rena re rarolla mathata ka moka dipitšeng tše kgolo le ka kapa ya radio mošupolo go fihla la bone iri ya senyane go fihla iri ya lesomepedi bošego gare. You're listening to MCRS 96.3 FM, your friend to rely on.
Wenanga kabra la kimalafe Wenanga kabra la kimalafe Lere baka ufona bahuru ati ukichagona Bali muli muli wa ufile pralaki Bali muli muli wa ufile pralaki Bali muli wa ufile Jehova le bali muli wa ufile Wenanga kamalafe Like you're not from motivation. Catch a job of 40. Yena abroke. Baba yoya kanyena. Maye. Nakabra laki. Maye. Show
pitša e kgolo le ye nnyane gore na di a swana ka gore ga rona ditaba tše kgolo le tše nnyane theletša lenano la diteng tše kgolo ge o fetša o romele bothata bja gago ka nomoro ye 066 070 3413 a kopane go pitšeng tše kgolo mošupolo go tlhala bone ile ya senyane go fitlha ile ya lesomeši. Alright, motheletšo mmutse community radio gona fa le go 96.3 FM Seremi o tsene a re hlompha mmago le tatago pele ga fao o tsene Bralaki tlou le tebele a re ngaka alafa molwetši pele ga fao o tsene ke kubukwena ba itla go wena ba re mafofora a nnamela bakgalape re buela megaleng magagesho ya 0648582771 0648582771 MCRS mo moyeng dumele thobela re kgopela lehlabušeng le ntšu wa rra ga o kwagale re kgopela o bolelele godimonyana hello warra o bolela fase re go leboge re tope o mongwe re ko gore na bothata bo ka mo gore na ore bo ka kwa gore wena na 0648582771 MCRS mo moyeng dumela MCRS batho ba wa ba le fase ka moka ga bona Thobela yellow re gona raleng o rekwa gabotse mara nna re go kwela go jana ya thobela re gona kgotši ya ka ke buša go lena awa a re bolekeng thobela ya ya batho ga re ratane ya 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 ge o ka ješa motho sejeso o e le ge o re wena o to tshwarela yena o tseba gore wena o sane ditsela tše e leng gore ke tša piana sejeso sela ka gore o mo ješitše ene wa tse gore ga o tlile o montšha sona se ya go mo hlolela bothata kua pele kore se e leng gore o se ješa motho o swanetše o tsebe gore mafelelong ka ge o thoma ka go ješa motho mafelelong motho sejeso se se ya go mmakela bothata
ga se ye go fetša gabotse se tlo bereka mmereko sa dia gore le ratane mengwaganyana e se eme kao mare go tloga fao motho wa modimo o tlo o thoma go ba le bothata bo bogolo ba mala lehlatso experience a dipaini and then ba le gore a re ko wena o mojišitšeng o santse o tšee maekarabelo ratanang gabotse nyakang ditaelo tša go hlapa le pheme meleko se la nyaka ditaelo tša gore o mongwe a se iše ka ganong e tlilo ba bothata ya 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 kudu e tlo tla go nna go bana ga ba fetšo setšhela ka mogare ga plate se tlo bitswa ka leina laka ka ge plate ye e tla go nna mara gannyane le wena se tlo go affecta unless maybe o ka re go fitlha gae wa makala wa bona mmele o thoma go hlakahlakana go bontšha gore o jele sehlare se e leng gore sebe se sa swanela gore wena o se je kore wa bona sehlare se sa moratišo sehlare se sa seješo a se nyakege ka mogare ga teng baswa ba swanetše go tseba gore go ješa motho wa mmolaya tlogelang go ješa batho seješo ga sa loka se ya tshwenya ge se fitlha ka mogare ga teng ya motho ga e nyake diješo ka mogare teng e teng yaka e ne nnoši e nyaka dihlare tša kalafi fela seng gore batho ba tšhelele batho diješo ya ka gore o tlo o ješago a ja le ngwana motho wa ka next door ngwana o la le yena a feleletša e le gore o no thoma o rata lapa le la batho a sa tse gore o nyakang kama ke le lebaka la seješo mafelelong ngwana o la thoma go bajwa ga e ya dipetlele ngwana o la ba sepetlele ba leka ka mokgwa ba ka kgonang a ba sa tsebe gore santse ba direng gobane seješo sela sehlare sela se kositše damage e kgolo ka mogare ga teng ya gago wena o ješitše motho gore wa bapala o re o nyaka gora go rata e le ge o nyaka tšhelete ya gage for nakonyana yona eo then o sa lemoge gore ditlamorago di etla jale baswa ba swanetše go dithuta gore seješo a se ntwa go bapala ntola ga e nyakege mo mothong a e nyakege total a e nyakege ka go ke leboga kudu ya a gone bothata wa rra e re go leboge ka mo ka mamphogo ka fa gore leboga kudu tsebe ya lena ka fao thank you 0648582771 0648582771 ya taba e kgolo mo ke seješo mo re lebeletse seješo re a ješwa ma re lebeletse seješo man MCRS dumela re gona ra le ra go amogela tlhokaina di-symptoms tša seješo di nyakile go swana le tša ulcer nakong ye ntši seješo gantši re kgona go se bona ka pela ka mokgwa gore se go tlišetša phišo e ntši and then le gore ge se sepela tsela ya gona se no tloga mo gausu kore like se ba o ka re se nyaka go gama so and seješo gore re se bone gore ke sona se go ješa gafetša se go ješa gafetša ke mo e leng gore re kgona go bona gore no mo go na le seješo mara gore ke sa mohuta man re ya go se bona ge re šetše re tšholotše ditaola gore okay motho wa modimo ba mo file seješo mara seješo se ke sa moratišo seješo se ke sa gore se moje ganyane se mmolae seješo se ke sa gore se mo tlišetše bolwetši seješo se ke sa gore monna wa modimo a palle ke gore gane le molekani wa gage ba iketle na so seješo gantši ge o thoma go ba le sona o le molekani o thoma go tekwa ka bo wena o thoma go felela ke maatla
nako ngwe no ja gantši mara mmele ga ga o kokotlele and then nto ngwe gape ye o e kwang ka sejeso ke go fela o nyaka o kore o e kwa o ka re go ne nto go emi mo mogolong se go tshweša mare gantši le gantši le gantši le gantši okay ka re like ke nagana gore le tsona di-cramps tsa mmele yeah ke nagana gore le tsona ke the part of yeah ka gore go le mthako mongwe wa tšhomi yaka le yena ke setlhokalile le yane ne le same problem yona eo yeah and nako e ntši sejeso ge šetse o ne le sona se ne maybe mengwage mebedi se thoma go duma ka mo teng o no makala teng ye e duma teng ye e duma yeah so o tlo tseba gore ke na le sejeso and kudu-kudu se thaba kudu go o ija nama ge o ija nama kgogo nama ya kgomo ke mo se thabang gona mara go ka phela ka mae le le hlapi e leng gore e tswa ka mogare ga tin a se gantši se thoma go thaba gobane ga se nyakane le mae ebile ga se nyakane le hlapi e leng gore e tswa ka mogare ga tin mara wa se fepa ka nama ya kgogo ke mo se thomang se golang gona ene se gola ka pela yeah thank you warra 0648582771 msrs mo moyeng dumela re gona ra lena tswela pele kgaitsedi yaka ge o re wa kapa a e tswe bolwane ge o re wa kapa go diang a ko go botsa kgaitsedi yaka ya miša go kapa sejeso ge šetse se le mowe se nyaka o kry-e ditaelo tša gona tše e leng gore di tlo kgona go go thuša gore at least se ye fase re se ntšhe di-peace because go ka gapeletša go kapa se tlo ema mo mogolong sa go gama gobane o gopole gore go na le dijišo tše ba kgonang go dijiša motho e se fitla ka mogare ga teng se thome se fetoge phoofolo ye e rileng so wena go gapeletša go kapa se le sowe se kwa re nto ke e kgolo e tlo go fa problem mara a ko go botšiše mo gannyane sejišo se o ile wa se yela bathong wa se nyakela ditaelo se tlo go gobatša ka mokgoo e re ke kry-e difounu tša gagwa kere goba ke tlo go fa difounu o di tšee wena o nyake ntho go ngwala ke tlo go biletša difounu and then o mfounele tomorrow morning thank you a re ya leboga kgaitsedi ka re ya leboga 0648582771 mcrs mo moyeng dumela mcrs mcrs tsobela a re gona ra lena thobela yeah pele nyaka go kwešiša taba ya go lora motho a ija gore ke nnete ba kgona go ješa sejišo o robetše na go a kgonagala gore ba go ješe sejišo and then o robetše go ya ka dijo tšeo e leng gore mo torong o tlabe o le o ješiwa tšona ke nto ko go botsang ke re gantši sejišo go ka lora o ija nama o swanetše gore o tsoge and then o nyake ditaelo ge e le ra o ne taelo moroto wa mathomo wa motho ke taelo kgolo go ka no re monnyane wa nyaka le ultra milk mass wa nwa nto ba go letšeng ba go ješa yona e ya tswa total mo go wena so sejišo ba kgona go ješa o robetše ba kgona baloi ba go ješa o robetše yeah a inyakege ka gore le toro ya ge o ka kry-a ile gore o lora o ija o le mo monyanyeng ditoro tša mokhuto o gantši ge re šetše di tla ka mo khiba re di hlalose
di tlhalosa lehu ditoro tša ge o ija dipitša tše kgolo go le monyanya gore mo go na le lehu gore gore toro yeo e go bontšha gore go ne le se seng se sempe se se tlang se nyakang gore wena o siamele ka maoto and then o kgone gore o di tšhireletše go sona aga a re a leboga wa rra 0648582771 mcrs mo moyeng tumela mcrs dumela re gopela le boleleng godimo kgaetšedi yaka ga le kwa ga le kgaetšedi ya ka hlabušang lentšu ka mo re kgopela go tšhore ba fetile nyana ga nnyane 0648582771 megala a rena man batho ba re ba kwela kgole kudu-kudu ga re tsebe rena molato keng mcrs thobela a re gona re na lena thobela a la arabega go ya ka mokgwa ba mo arabileng ka gona ka baka la re ke kwiša re ke problem e teng ke ra gore go ya ka mokgwa ba mo arabileng ka gona ga la kgotsofala gore le ka be le arabegile ka baka la gore ke teng problem ya lena le nyaka go tseba eng kgoši yaka alright o lora o ija kere gore o se ka hlo o lora o ija e tla ke tle go fetaelo tša go šireletša ke go fetaelo tša go koma tša gore motho le ga ka re wa go ješa se ke ba go ješa ke be ke go fele ditaelo tša ditoro gore baloi ba le ge ba ka re ba go lata ba robetše ba palle ko go katla ba go kry-a batla ba fetša ba go ješitše ya ke tlo go fa difounu and then re tle re bone re bereka jwang taba ya gore motho a lora a ija a inyakege o tsena ka gare ga bothata baloi ba ba go fa dihlare tša bona bošego wena o tšea gore ke mo ditorong ke tiketlile kganthe go ne se se senyaga mo bophelong ba gago ka nako eo le ka no founa from 8 mo mosagareng a gona bothata thank you motswadi re a leboga wa rra 0648582771 mcrs dumela mcrs mo moyeng mcrs re gona ra lena thobela re gona ra lena thobela le kae ai ke re na ba thobela le na le seješo ya ya kore o se kwa se sepela ka go left and then di-sign tše dintšhi tša lelo tše ke di bolelang wa di kwa le kwa eng yelo ya ke tlo kry-a number gago mo mara le wena ke tlo go fa difounu and then o tlo mfounele ntho e runyang ka moteng e nyaka re tle re e lebelele re bone gore ke eng gobane e ka tla feleletša e ria gore dimpa tša gago di golo o no makala dimpa tše di gola e ba tše kgolo and then o sa kwešiše gore go diragalang and then go tlo re o nyaka thušo o kry-ile gore a o e kry-ya kere so ke tlo go thuša mabapi le tabeng ya lebaka leo re a leboga 0648582771 0648582771 re mo pitšeng tše kgolo mcrs mo moyeng dumela mcrs dumela mcrs dumela mcrs thobela re gona ra lena
ya and then go nole treatment ya ulcer and then o kwa any different wa rra ke ka baka lang le tlogetse go nwa treatment o napile la di tlogela ga senke la boela ko docteng goba ko tleliniking la ba botsa re dipilisi tse le re fang tsona o ka re di gakatša bolwetse and then ba le checka gape ba bona gore le ka di tlogela goba ba ka lefa tše dingwe ba tšhentšha treatment ya ulcer ba lefa ya high blood prof patient go na le something e leng gona go na le bolwetse bo leng gona mo go yena bo e leng gore like re ka senape re bolela bolwetse ba gagwe mo moyeng mara o kgona go kwa gore go na le something e leng gore like ba iphika pile ge ba šala ba mo tšhentšhetša treatment ya gagwe so ke tlo kgopela gore a tlatšee number and then a mfounele or a ngwalle message gore ke nna ola ke go tlhaloseditšeng gore ke be ke ne le problem ya ulcer ka tšea treatment ya ulcer but ka bona ke sa be kaone ka boela tleliniking ba re ge ba ntšheka ba kry-ile gore ke na le bolwetse bo bongwe maybe ba di-high blood and then ka ba le treatment ke kry-a ge ile sopa a ina problem re tlo thušana le makgowa go go alafa o tlo tla ka go checka ka bona gore problem ya gago ke eng and then nna ke le ngaka ya setšong ka tsentšha letsogo kae then a kgona go loka le yena a ba gabotse re a leboga MCRS dumela mayoki re gona raleng ke rena ba mayoki ke nyaka go botiša potišo o na le mokgotsi o mongwe wa ka o ba kgotloletse sa rudiso ya o re mo phegeng o kwa o ka re go na le something like meriri ya MCRS o mo moyeng re kgopela le tlhabošeng lentšonyana gannyane kgaitsedi a ka re kgopela le tlhabošeng lentšonyana gannyane re gona rra leno thobela le kae mama ke rena ba ke sa go ratiša o tšheletše ke motho wa gage motho wa tswa ba tswa go mohlatsiša ba le o se lateletše gape kore ngwanyane oudu kore o tloga diswere motho kore ge se se tswa o faka se seng gape no go nyaka tla kreeta e lengwe ba ibitša mmapitsana le ge motho wa kare wa go ješa sa sejišo se sa gage seno tsena sa be sa tswa mara go mojišeng ga gage a kry go ne go gongwe ka nako nngwe prof o kry-e le gore motho o jišitše motho wa gage gore ba no ratana ba ipsine jale ba bona o wa ga bo bona a tlhaka o ria weng wa ka gae wa tlhaka tšhelete a lefeni gape prof
ka nako nngwe monna wa ka no re ga a fitlha no re na ka ja selo ba ke bona ba reng nna ke jele nna ke no be ke ithatela motho wa ka wa e bona ye boimanyana o a gana monno mara lena ka mahlo le a bona gore o a sokola o kontlele nae nke ke tle ke bone gore monno e ka ba bothata bone le yena o ba bothata bone le maka gage go ba bothata bone le sejišo se a sepelang le sona go ba bothata ke kgarebe ya gage mara be ke duma o ntlele le bona e le ba babedi ma ge e le gore kgarebe e išitše monno ke tla mmotša le gona gore go reng o jiša monno ga le bolediše kgaitsedi ya ka le bona go diagala eng gore motlho mongwe le be le kgopolo tša gore sogana le jele wo wa ga bolena lena le ba le bona jwang gore kgarebe ya gage e ile banneng ba taile mangwe wa bolena a itia ke banna no mara yeo mama e no ba molaleng gore ngwane wa ga bolena go ra gore le yena o nyetše phaga e bona ka gore kaka ke na le nneta gore a ke tlo dumela mogadi wa ke a tsena go monna a etswa go monna re mmona gomme ngwana bo re na palela ko go tswa mo batho ba a se ba nyalane ka mokgo ke kwang ka go a ba nyalana ba no be ba sa ratana tša ko strateng wa bona ge mosadi o se wa monyala a o tlo kgona molaola ene ga re tlo tseba gore ke eng se se moriang gore a ye ko banneng bao ene re ka se gapeletše wo wa ga borena gore a napa a nyale ka pela ka lebelo taba ge ile ka mokgo lerato la batho ba babedi ba lena le le di-family le a le tseba o kgaogile wa tseba taba ye ka kapa ya mmakatša ka gore ge ile gore di-family di a itseba yo be santše di bitše batho ba babedi ba di ba bie fase yeah no e a belaetša e a belaetša re ke tobe motheletše šo MCRS dumela thobela ke bolelang godimo ngo tša dipepe rona le kae a le kwa ga lengwe tša dipepe ya ya e tsamaišana le tše tša diješongwe tša dipepe ngwe tša dipepe potšišo ka e re potšišo yeo le e botšišago e tsamaišana le tše tša diješo e tsamaišana jwang ka re lelora ba a gone bothata re go leboge ngwe tša dipeba 064 8582771 064 e re ke tope motheletši wa mafelelo a šwena MCRS o mo moyeng dumela MCRS thobelang re gona rra lena ke ya go amogela mama epa o le theleditše tobela mama le kae re gona le kae ngwa go muswa mama gale ka go bona man ngwetši ya dipeba o monšo kana gore ke mmamang mama kgotsong le tla tsošetša professor tšatši le lengwe mo difounung go ntšwa le re mo mmerekong
taba sejišo le re di a jwang ke kwa ke tlala lethabo ntate kaka mara re mmerekong go nduala ke re mama a re boleleng ge motho a no fela kere and then teng ya gage e duma and then e mmereka yeah ke gopela go tsitsa gore e ka le gore o ka mogona ya gantši e ba sona mama e ba sona sejišo a kere sejišo gantši ge se fihla mo mmeleng wa motho go na le se sengwe se e leng gore o kry e le gore se ria motho gore a fele like se monwa madi se monwa metsi kore se mo ria gore motho kore like a no tšholola a no hlatša a ska ba loka a ska ba kokotlela le mo mmeleng ke sona ya e lwa le sona mara ka gore wena ebile o bereka le rena mmereko ke tla napa ka no re founi ka go botsa gore re bereke bua ya prof le pentšeng le etela batho ba bagolo ka mo Slovo ka mo a go le molato motswadi re a leboga thank you prof a ke tsebe man ke kgopela re le no reng mo tabeng ya sejesho mo le nona bana ba motlho mongwe go ya ka mogong ba boditšeng ka gona le ka mogole le arabileng ka gona go ba ka mogole nyakang go tlaletša ka gona le nona ba ka yona and then ge le fetša le ba botšeng gore na ba le kry-a kae a ke leboge ke be ke leboge le mama a fetšang go tsena mama ke kgopela gore a tloga mphounela furugu ke na le ditaba le yena ka tše ding tša rena tša mmereko ke bo mama ba ba re godišitšeng le bontate ka kua gae tabeng ya sejišo baswa ba gabo rena se a phela se gona baswa a re tlogeleng go jišana ge e le gore ga se be ra napa re nyalana baswa a re tlogeleng gore ge re ya medirong re ye le diphuthelwana basadi banna ba gešo ge re ya medirong a re yelle ba rena gore ba kgone gore solela ka kua dipitšeng e be leihlo la rena re re ge re ja dijo tše e leng gore di hlwekile seješo se gona se a phela ka nako ye nngwe mebele ya batho ba bajwa batho ba tšea treatment ba bona ga go folwe e tlang re kweng gore rena re le ba mangaka setšo re ka bona eng baruti re ka bona eng and then re kgone go le thuša and then le kgone gore dilo tša lena di loke di be gabotse mebele a lena e boele sekeng tabeng ya seješo a ke nabe mo go yona re na le dipheko tše e leng gore di kgona go go thuša ge o ya modirong gore o skele ge motho a ka re wa go ješa seješo sa gage se sekebe sa bereka re na le setlhare se e leng gore se gona gantši re se dirile nako ngwe re no go se bitša ka maina re no di reelela rana gore ke bommapitsana le gore o ješa motho o tliša setlhare se e leng gore ke sa go bopa seješo ka gare ga teng ya gago and then se kry-ile gore teng ya gago ga e dumelelane le tšeo ka lebaka la taelo yo o tla beng o e kry-ile ga ke leboge malome ka kapa ke tsebiše babogedi ba thieletše kgole le kgausi mo ba leng gona gore re ya kry-agala ka moga matlela ra mošebo kgausi le letamo toropo wa rena ya kgausi re fela re reke mmabologolo le seabuswa gobane matlala ye nabile go ne le engwe ya polokwane go ne le bolekgwelere ke matlala ke ye ntšhi re ela gore batho ba kgone go tseba gore re ka kry-agala kae dinomoro tša rena tša mogala di bonolo fela di no re 060 959 0303 060 959 0303 re bue gape ge e le gore o na le mokgwa wa emergency kua gae dilo tša gago wa bona gore ye ke tšhoganetšo e tloga e nyaka ba bagolo a e nyake ba office o kgona go founela 079 wa bua wa re 170 wa re 98 and then wa re 62 079 170 9862 nka dira phoso ge nka se leboge malome ka kapa mabapi le tabeng ya go sepediša lenanego le re apeile dipitša tše thata dipitša tše kgolo ka mo dipitšeng re sepela mmogo le lensman a re apeetše le yena ka kua fela a kgotletša mollo ke a le leboga kgole le kgausi mo le leng gona baswa a re ithuteng setšo sa segagabo re na re seke ra tšhaba ebile re be re ithute le gore ge re ya medirong re itlhokomele re be re ithute le gore ge re tsena ka gare ga di-relationship re hlokomeleng batho bao e leng gore re dula le bona
ke leboga kudu malome kaka prof nke reng ke na le go ba le bothata ya dikgaitsedi tša rena ga ke gane selo gore mang a ka no be a jišitše mang a dira jwang motheletši wa beng a founne mo a re kgaitsedi ya ge o jele jwang o re ga ba dule kgole le kgole ka mantšu a mang go ira gore wo wa bo bona o fereile lekgarebele a le tseba le bona ba mo tseba ya jwale go ka diragala gore ke nyaka go ebia straight ka experience ya ka ya bonna banna re ne lerato le lengwe la gore ge o ka rata motho o feleletša o dia dilo tše di makatšang le go amogela dilo tše di makatšang go tšwa lekgarebeng la gago kore go rata go ne le mokgwa o mongwe kore wa go tlaetša motho mo e leng gore kore motho o kgona go no rata morwedi ya moremi a be a amogele le dilo tše e leng gore morwedi ya moremi wa didia ene ga di amogelege wa rereša ene dikgaitšedi tša rena family ya bo monna ba ne mokgwa o mongwe wa gore ge motho a rata motho wa gage ba seke ba nyakorolla lerato la bona gabotse ba ifetse ka mokgwa bona ba ifetsang ka gona go a diragala gore kgaitsedi ya rena a ka no ba mojišitše mara lesogana le go ya ka mokgwa ke kwešišang le rata kgarebele bona ba re o tswa go hlatšišiwa ga a boa go hlatšišiwa a tle a dumela kgarebele la gape le boelana le yena mola a hlatšitše jwale potšo ke gore ka baka la gore o be a hlatšitše ke eng ntho e dileng gore a boele kua go le kgarebelela o biditše ke eng o biditše ke lerato malome ka kapa ba dikgaitšedi tša rena di santše di dumele gore ka nako ye nngwe mo bophelong go tlo fihla lebaka la gore ngwana wa ka gare ga lapa e le lesogana a sehlo a ba fa ditseka tšeo e leng gore a ba fa tšona a ye go di fa motho o mongwe go dula le motho o e leng gore le godile ka moka ba mo tsebela mekgwa e ba boima ene e gabedi ka gore dikgaitšedi tše e leng gore le tšona wa tseba nna ke fela ke re motho o a fetoga ga se gore go godile o be o itia batho gore re tlo itia batho go fihlelela modimo wa go gopola go tlo fihla nako a re gore no nna ke le mammang ke godile sa ke sa se dira seo se no ra gore malome ka kapa dikgaitšedi a di amogele gore ngwana borena o riang o rata mothola se re ka mothušang ke gore re mothuše gore yena le motho lerato la bona le ye pele ke mo ke reng gore nna ke bathuša a ba ntlele le bona e le ba babedi jwale ba re ola ka se dumele ole o tla ba ganang ke tswalo la molato wane ene ga ba monyala a se ba monyala wa tseba ntho e nna ke ne le go ikwiša gabotse lesogana le a re motlho mongwe le be le jele le dira ditiro tšeo tša go bontšha re o jele ba mo kry-ela motho a mo hlatšiša then go ra gore ntwela be ba contacta le kgarebelela ga e sa le gona o boetse ke eng ntho e mmošeditšeng kua mola le souba malome ka kapa go ne sejišo se sengwe sa ka kua phapošing go ka tsena go sona le ge o ka hlatša ekwa o tlo no re go o dutše wa kwa go bua le Elizabeth wa nnyaka aowa go ra gore kgarebele le ya tsefa prof pitša e kgolo le ye nnyane gore na di a swana ka gore ga rena ditaba tše kgolo le tše nnyane theletša lenano la diteng tše kgolo ge o fetša o romele bothata bja gago ka nomoro ye 066 070 3413 a kopane go pitšeng tše kgolo mošupologo la bone Elias Nyane go fitlha ila lesupi šeo mafuta ili kuswali
wa lena elilintara mafuta ile budisitse elidutse ka fase ga mohlare le bolela ka nna elidutse le bagwera ba lena le bolela ka nna rale o tebetsa ka diahlohlona ka baka la lena rale se ka hlompho le ka lerato o le lebetse mo le tswago gona le gopola moe le ya go gona bagologolo ba boletse ba ena swana ba boletse ba re tlagolela leokane le re bogola le go hlabe o ngaka a lapa molwetsi a re go fola la golo ka neteri ya di bona tsa lefase neteri ya di bona bana beso ka matla mabedi ere le ntshara mafutla e le motswadi wa lena ere le ntshara mafutla e le budisitse wera ba lena le bolela ka nna elidutse ka fase ga mohlare